plan 20-year development plan no aban we ye na aban foforo ba na aban dada de no na obetu agu eti da bia Ghana asa ye nkobesie ye nhada nkoye nim esuso nka plan de nka ye plan ena plan ye plan nti no mfa woni aban ya wabadwa so no na America for de aye omoman say wo ye president na wo ba say ye democrat o say ye republican o ba oman no plan na da ho na wo ba be follow wuntimi fa bibi foforo bi ya brusu bi ya man so Ghana de wo bi ba na totally ono de waba be danie butu kura na no enam panifo ye nhyiemu kese ena o ma che o madwene e wo so we nyina efa graphic business Stanbic Bank breakfast meeting ase ena nam so ma Dr. Emmanuel Akwete ye executive director de ma IDEC ena panifo kokudam ko che o madwene wo ho e ma omobo omo ho na daily graphic eni mo no a wa cheche nsem bi mo katafe to so dum yensa as a Ghana Revenue Authority eni bambo agina tuku security no wa ma ye adwuma ama 3.6 million revenue loss kasika nka bɛhyere yɛ no na nka yɛ 3.6 million nso ɔmatimi asia no kwan kasika o my Ghana ebenya nka bambofo no ne GRFo ama ɔmani ana hɔ a enka suka pudro sika bete yi enka bɛhyere yɛ kwana kogu nipa bi betom ɛyɛ 3.6 million Ghana cedis na ɔmadwuma pa ne ni da hɔ nti wɔn nsa akasa sika no na wo hyɛ asem kro no asem foforo bi nso ɛwɔ katafa to so dum yensa ɛwɔ daily graphic da ɔbɔkrata ne mu a keska aburam kranchia trophy jubilee house aba wɔse his royal highness his royal highness Prince Edward Duke of Edinburgh wobai na obaye no obesrae ama mpanifo abonabaso ama ye nigisem kese papa no mampani his excellency John Dramani Mahama and now exchange pleasantries with Prince Edward there's one na echia na efa Duke of Edinburgh wo hwe ne modern bo a na moto wotuye na wobesra Ghana no a na esese wo bonabaso wadwumapa a wa hyase nti we nyina ye nsem a daily graphic dobokrata no e de ababure mpon de eni kuta wi mikita daily post wa ha na wo post opostu fade wo post bebre na meyi na kwakuo nketenkete ena no ene wu yi na kwakuo nketenkete dia na adane nkokon nketenkete so we see we na kwakuo nketenkete ene na adane nkokon nketenkete erame kama wa samu ya wota ken o se de abonefo ne susu de ma se nka nya bonya nkopon atene no be ye papa ma o se mampanyi si na o kase nkokon ma o na no kofom ye ene o kan nketenkete se na bibi pa bi be na no fom na wa fom ye no every mistake is a new start every mistake is a new start na ko be kan nkokon ma ene na no fom ye no nkokon nketenkete ene se be project nkokon nketenkete project ebo ma ni mputu unim se eye NPP eye the new patriotic party no almost na ye national patriotic party dia enko ye no eto omo ye press conference no opanyini be announce no ene okoka the new patriotic say ye kasa party fufura aba eto obeti say the nanu UP fo be kan ye ono be kan na edian na nko omo kan na ye national patriotic party eto ono aja nsentrofo nso ahia and we say the new party is the new patriotic party and a cow na new bi ani ho wa bomba nyimfo ni hia mu dia okosi agirani na agu wa body na agu what the fufraba and e be kai because and almost so mu and almost so announce it publicly one announce it publicly nti we hu hia enye ye se mo katama deja so and almost so mu nti na nka be ye national patriotic party enye the new patriotic party e ya no from say the mampanyi koka nkokoma ye koka nkokoma nketenkete aba be kawe it sometimes on fum so etimi kura dane no sure e me ade a what the enemy meant for evil ne ko good ukoda e de ya kakra be fa we are ni ebesi den ni abopo wo bra kokromotie wanka hono bi everybody any paketekete ne bra ma me fa kokro nketenkete no nkeka mom ene ma mon kokono so na sene na ohene yire eka Kenya siduase asem wesi hoi eno ye case study na no odatelamte awono wase board ye wo mobie na obebro ma eno so ka ho papa ya one ne yire ebu akoda 13 years ewa aduane ho ma akoda wu ye no se Isa Muhammad ne ya Grace Isa Muhammad ni ya Grace when ya chi o matuma. Isa ya chi o. Omodem. Kokoro bi. Banya ya Grace no wo SOMPA Kumasa.
ya grace. Ya grace bi okay. David on do timi nya sa. Social media handle so no na handle ni na. Where ya grace okokoro biti. Kokoro biti. Na one nsem ye esi nyina no. Na na amomo ka ho asem wa he. Gender minister. Was say we are launching 2025 16 days of activism. We dem no mama activism. When you campaign a woman dey boa a bold action against gender-based violence. Ade hadwene pa titru pa ne mema nko mo betri kuntan ya kwaye si ho won bedo adue nnua ama ozone layer no atie no anka yetimi a repair ne kama na bibia ya fine wo mo se da bi wo mo mpe wo mo de babro ma saa de no de ye mpe kora ba ma wo ma wonya bema wo ehufuo na wo di saa adwuma no eno na daily post de aba ha say ye ntena ho ma no mo be fie ye de ma nigye babra bom ni ade ye ma ne bi nnwuma wo saa ho nsam wo de aba ha DR Congo nso wo mo petroleum regulators and marketers no wo ma be pie Ghana wo mo say Ghana ha National Petroleum Authority wo mo dwumadi a wo mo die no ekoyie pa eno nti wo mo ba besua na bibia etumi aye fine eno nsantwefo nhia mo bi ko so na ye dom kase no wo mo na ye kase na orunyamfo Collins Dauda won na edi nsantwefo nhia mo nanim wo kire se sa mining and mineral law no a lithium agreement no kona ho ba bi ye hye ho na aban 5% pe royalties na obetimi agede ama no wo mo kire se wo mo penesa na no krampo osahene afanyoma aken kura kasafa ho kire se kanen no de no kura na nka ye 10% aban yi ba ya wansesa hwe word bia ye word to word na nso ba bi akwasesa no we yi afri 10% e de abehye 5% eno na dom kase na kire se wo mo nya na amendment no wo mo hwe ne yie pa na wo mo moa anya hwe kura na se koye 10% no a ebetimi aboa ama enema nyina etimi akonkan daily post kakra o post de baaye no mahama nso e de 2 years contract e de ama IGP no wo de honsem kakra e de aba now me the Ghanaian Times the Bokrata na when kura me for publishers and the Ghanaian publisher the Bokrata no na your Dr. Mahmoud Bawumia kane mampenya be de che ya o sai ekita frank emu biem anaso peso kita frank emu biem edema eye MPP amanyoko no e ya de a wone na fofrofo bi e na wonom e presa akansie no na ne so kwuramu e wo mrahye bedwamu a panyi pa ye ono dom kuma no kasa edema bedwako a wonom hwe o mensi kasem ene eso empuntuo so no e ye yewura kwadwo oponkroma ofo ase ayerebi abato mpeso yeso mrahye bedwani eno no wo kire se hwe obi ani ho ya wo betimi ama no akwa kita frank emudi ama amanyoko no se wuyi ye raba omia efri wesanse wasi amanfo nsem bi okekase 2024 enkugwo ya wonom edi ye no ni nyina da fapem kese no ejina ye ra Dr. Mahmoud Bawumia so no wase enye no kreda na esanse wanama wa wantutu ne ye sa amanyoko na wanwena momu ye tete mu kakra bia na wom nti no eno ne nam so nti no wono de kia ne ke 2028 Bawumia na ye best MPP better e waso omode ne konti no eno ho nsem e wa hasen se ne minority leader ye din kan abo ho amane dodo pandai wonom kyerese nya de a wo mbegye court no atemo ya wode ba ye fa mrahye bedwani ya wono so ho na konwa NDC ni na wone ne prayer kyerese enya de obete ne ho ase court nso se wo monhwe na wonom enka ho asem no mame MPP abreso na wonom de zipline ekọ enhyehyeye na ne nyina ne se wo de drones eba na o my Ghana se ne be ya apomode ho asem to da bi ase mogya ho akwatwe e de ama ya asebia bi asebe wo mo nkronkuma mu anase ba bia ewa nanso no esanse kwan no anase entem hariso wonum ehia saade ne ntino ena aban na oteso sabre no ene zipline company for etimi ekọ apam ya wonum share se won be providing yen drones na yetimi ede enema ne akade a ebebo apomde ho nsem ni titiriw ene emoja ho nsem no etimi akoi na zipline for ekere sese akasa de wode wani kiremu ewo atoye mantem na otimantem ena afen so ekura no se wode wani kiremu western region so a wonum ahye ede won dwumedie no ebi ato ensensenye mo yese wonum suspend sa 3 regions say ekrobete sa anum ena ketekrache ene de eka ho kyese se hwe so ekyese nya ade on betimi ato so ama sa dwumedie na koso we sanse wa hawodo ya wonum ehyiehia wo ho no ano de wasa wotena se na wasan ebu nkompohwe wachi na baabi a wode ne ma to ebeye no wode ato na enema so etimi akoye na se we se no
de how kese pa na ebetimi abre wonom a wonom ewo mpotem ho na Agric minister so ahye eye youth na anase mabunu ne se obi anfa ne ho enwura kuayo mu kuayo no enye tete kwafo adwuma ene wo kire se President John Dramani Mahama ye obi a wodua Jenepa wo man mu ayo no anenche obeyi na ni Jenefuo ene nimfuo ahodo ya wo ye no de nti ye ka se bi a kuayo eye wonom asabi wonti nimu a wo wo mesuam nko na wo kohyemu a wo se enye sa ebetimi aboa de sika ba ebetimi aboa me yedua ne ho bambo no so no etimi asipi esita na gold board on so kire se wo ba behwe na wonom etimi de certificate ana sabodin krata bi ho hyehyeye de abasebe ya Ghana ha se no me gold ni titrum ene efumagudie bi no mu a ebi de fa kwati kwan so anase sumase ekodi ho dwa ewa ama ahodo so no yebetimi asi ano kwan na yankase aboaboa yade no na enye sika de afiri mu de aboye ho brent no gold board for epanyipa ya wada won ma no yewra sami jamfi esquire ne fonyi da ha se no mu a wono na essensem we say we any entros na memfa the Ghanaian Times, Ghana's most authoritative newspaper na memfamra na wodi ora Christian tete yehuno COP wada ha rempim wasi do da Ghana Police Service ano emfiem ye no nya ne de obokrata ne de unison assembly sa ba ne krata bia befa bia na dani krata bia na dani nti IGP de sese de ene or trend IGP is trending and trending. Who said na assembly ba wo fa papers ni nyina na dani Obia anti sa IGP enye 2 years here wo fa the Ghanaian Times e wom wo fa Daily Graphic e wom wo fa papers ni nyina obia wom obia na ma for the da kwai say ye be woni nkonsa ai ye de mienu aka ho ai nti emrebia na twem na wo ye Accra Regional Police Commander wasomo ache ai nti opani kase ye woda ha sabre empanifo se ye di mfie mienu ye de aka no ho na asamba akonso empanifo asande ababiem so fa opanyini Edward ya wono nso so no Prince Edward a waba besraye no eno nso eda ha Ghana Revenue Authority mfo nso modern bo a wo mo abo wo hye the Ghanaian Time katafe to so miensa wode ababeto wode wura sapon abeto ha Ghana Revenue Authority ana mo ntu obi o matuo ama o ma seize smuggling operation bia na 9,000 jerry cans of cooking oil anwa edi aduane warehouse bia wotema ena operation wo mudi ko hu ye national security for eti enam so ma wo nsa kwa akoto so enye no nko wo so mu hu se anwa ene sichire ni beverages ne tomato paste ne clothing ne niam bebre ebimo wo me ya na o mafa kwati kwan so na wo de adwane eti Ghana Revenue Authority for omo aye ho adwuma ama wo nsa etimi atoso ampanifo abohu deburo kama pa na amend mining law to align with proposed royalty rate where your Honorable Collins Dawuda our no committee on lands and natural resources in Parliament womo de desedia to just say a goodie hu nsem no yensesem said e be ya kwan e faso royalty rate ni etua de na nanma hemfo no ene ne begina pepepe na o mampanyina bedi ekire ono nso da ha ye Professor Nana Jane Opoku Agyemang na Professor Nana Jane Opoku Agyemang asema odi akwakoto wo historic UN resolution ho ene se yamomodian se AU ene EU no AU ena EU na se African Union ena face European Union na se aso say the city AU ene EU obina EU obina EU omo ye man ka mami you Mami you da Mami you sa ukaya sa uko inkrasia na mi se na me papa efri ono na me mami sakra ono na me mami sufre se John Krum na mami sufre Brent ye nyina kwa Abri East okay sa Brent ye susan se hu si efre obi Esther okay Nese on the Krum ho na e premani Abigail Nese on na kwa SSAwie okay it was Abigail na debi e yakosia ama adwoa ene e baba wo krase ho ba utis obi asase ye Abi English name na English name na Abi nese wa secondary school nti ona town ho nyina wa town ho nyina ye de dia ena ate kobia Zonde Roberto Mafao. Kwabena and why no Kobe. Emma for the
man na just SP no. Atrevia was a propose who were crasia. Who na a guy wo. Ba me dru kro kase mu. Ze unu he. Uni baby ah. Oti me fa ho ah, we ye boga wo krom. Ba dru krom afi short dress and say I go show be simple dress bi a wa here. Asama ya ba say bi. Those are odante nyina asesa wa tomu bi. Abi o say do hu be wura mu bi. I say system obe pien kran. The system will on them so per life. On them so system no here that Kranza. Won Kranza hono. Hey, or pull life for your guy. So that's it. Or to say or your guy pa. Now you see me to some Kranza ho. It's a boy be a friend of system. Your friend of systematic press. Yes, some Kranza. Chen Kranza SOMPA. What baby is a man in who grow. Hey, what this year pa guy. Hey, a systematic guy. Now I burn it up and down. Oh no, I burn it up and down. No, police is so home. No, to the chain. No, to the chain. The chain is here tray. And the chain here tray or bone Kranza in Kranza there. As we shall so be mother. Okay. And we'll be Piakra. Or Bakar will say yes. Said I did. Say you was sitting there. What's that? Systematic press. Systematic menkawo. This year by Aqua and cry. Or press you touch my. Systematic menkawo. Hey, Kranza guy. And Kranza guy. And Kranza guy. Sister mama kabana. Me baba yi sister mama. And me am mama. Afeya obedu akra no hu say eh. Say Kranza guy no. E bi nkran guy yo. E say no what tashiman no. Oba no ahwe obetom. Because I had obi ehun. Na madam no meaning say ono so the dynamic yo. System by no one search na o change. Adapting new styles. Hey, and you can wear me one. Madam Oba can. Abobeka wa na front. Obi ni ma me kwa. Me am be banana be dia wo no. Me am be systematic na be dia wo no. We ma Bible na sem no kan no ye agitum pepepe. Se nipa fiefo ene le tamfo. Say Judas ni Yesu na namo. Enso ro na say yi ni ma. Yi. Me am be system. We dey na me dia wo na ni ti we eye. You the cover way by. Mama na we are. You. Mama you dey na wo ka abine kobi. I said be odun Kranza na sunya for kobi. Abi. E touch man. Systematic press. Any ante. Simu ya with that. Na mama say very Sikon. Any ante dey no. 1970 and 1984 no we junior high school no me kai no abreweti a obi sa Obedra crowd about say yes that you be chada dim Accra a cosmopolitan area man from we a guy Obedra now say yes a capital indeed capital why we are survival they say me sabe brothers o ko se no say de me yonko next time me be wo me de tue me tu me fo se say ade e obede ku mama he say se say ade say me de wodi na sie nasa no na hwi ya e be badwo da na afia ba e do na mente habi o de na me the sister my boss na de wo akire na me de wo pink shirt no long sleeve there na any yellow one no yellow you can no kra ma try one some da order na oh you know you to so me na me kro SOMPA kra e de ufua
Radio mu Joseph. Ma uku adanru. Radio mu Joseph. Ho na ba hu si ade wadu boss asa so. So Pakra. Radio mu Joseph. O correct one. Na binu mo ye chia no. Ye ba ye no, ye hu sampa. Sompa panini. So papa panini. Now tie sound no. Yabo. Ja. The radio no so de. Radio no so de ne mu ode. Radio no so de ene mu ode. Say enchanchen ne kra no. Wo mo de akasha atwi hu na nyina. Enti say no enchan ne nyina so aye de. Kache bo de so na wo bre du so chronicle. Wo na chronicle ye enti na ya no aye de no. Ana medu o yellow shirt ne o pink ne o ayi so no blue ba e wan dey be won say nyametiase say Yehovah ni adi ni ye papa na me master kura da chi bidi be ye no na wo Yehovah be kan ho me master every time when me dey be wona ni na wo eti wo dey account dey record no dey bia ya mananya dwada na mantimi anka bi ana ye fiada agesa me ka bi pe asambeba mame chronicle mu na me gina yi ajiremu na semufo adwempo ho na me gina sesi na wo se aban ene sitag Colleges of Education Teachers Association of Ghana wo montena se no mo nya no baba ye se sitag fo no busumi ye wo mu ne da na to so aduno nan eye nansane de ene wo mo kire se wo mo ko strike na strike a wo mo ko no wo mo se 2023 conditions of service ya wo mo gitu mu se ye ntua ma won no aban na ntua eno di mu a besi May 2nd May 2 2024 eno so aban anfa anya adwuma abomi mfu itaduku eno wo ma hwemu a free 2024 May edi aba afi atwam aba besi sabre ya yesan ko ni mfie mienu so besi ne aban foforo ba ya wono so no so won ti so odogo bi no abe eno nti wo mo ko strike wo mo so wo nkyira de biem na no na edidi mu a de abesi na anu ekire na awotwe ene ye ka sa asemi wa ha manfo ene social media no so na manfo otwa bi bo me pa se me nhyɛ de mimi ni fact unim se nra sa teacher for na anu wo mo ye demonstration na ayi asoye hwesika sem so twa sika ma wo mo se wo mo mfa ntua wo mo arrears no be bia ya dwuma 10 months 11 months 13 months nano last week nembe ka wa ha se ya validate wo mo ama another anoma be free Ministry of Education how ka che controller say ma won tua arrears bia mfa ma wo me hu sika no so finance ministry na release the kono enra wo mo pay ne ba ya enra no mo yes wo mo ma pay no pay ne ba ya mo 1 month pay it's a November pay ne de ama wo enra nkwa enti se sitagfo ne aban nkotena se na wo mo nkoka sika ho asem na sika no so ya release bi dia masa ya mfama teacherfo ni bi a wo mo so kira de no ma ya adwuma no a ye ntua aka na besi ne wo mo ntua aka ne ma wo mo a ekoya ya ma mo bosome ba ko pese November bosome no nko an yetu am kanti 10 months 11 months 13 months sika no de besi ne ya hyeagu ho nsem wo chronicle mu ha sei wode ho nsem kakra de abana ye peball no wono nso wode abase baba ya Sports Stadium ene Esipon Sports Stadium no onimiafo Kofi Adam se wo mo besan gina ho na so bio enya asem kuma amanya sam kwan so no Ashanti Region MPP delegate for no say Dr. Aduchum wono na enkekan wa bia ni ne ho njo no beto abande ama no tiawa Paul Afoko se wo pe national chairman ni bio wo MPP mu wode abase corruption ene tribalism eno na ama oman Ghana yempuntuo entimi nkoso no wode abase unya chronicle ni bia ubehunu se ne yetie na Eko Vincent Asefua wono na ye tafo pankro no mahye bedwani wose NDC amoyokuo no chobo party chobo aban just wo mo de kota de 1 cedi bro ba ka say 100 cedis nyame na make we ye Eko Vincent Asefua MP won na yeka na mami chronicle de ba ku bia ba wose coming up just say yenhwe ni muntie say da bia ye behwe so mo de beba wose me Cambro for no de ohenere wa ha or say how a retiring senior police officer is allegedly planning to take 2 official cars home. Inti chronicle ogusu chronicle wa trotro odeba na ahwe upper right corner ho say na wa tro no say police officer bia senior officer bia wa kofie na wogusu bo ni trim say wa de official cars mienu ebe kofie no eno chronicle trotro
nyame ya adom a da wo de beba no ye bebom enu nti wo fi a wo se ya no aka mebusem etire du baako enyi mu miensa no eya akenkan we ye chronicle kakra ende wo de ba ye no. Now, me the daily statement da obokrata no so to so ye raw say ye wadutwum panyi pa ye ono so do ani kire mu MPP amanyoko ni mu a wo hwe na watime apre ye Franka Kitafo enso tumidie no ebi na wo de nani a kire mu wo ye empese ahodo so asantemantam no wo kasa no wo kire so mo nhwe na wan kasa wo fie timi hihye ehwo ne ma ye sebe ya abato no edru so awon no matimi ato ne bum 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 ede amom no munjai se tribalism na abusuan fekuo we sei na wenfira no mutoma no mu no se no ede entwodie na ebema wonum ti we eye asema ye raya wo se edutwum enso ede ababeto edwa daily statement ebo ho amane ebiesa ne akota ewo panda ho sensem no wo mo ehye ye ne yaka ho asem de akyeremo dada na Supreme Court wonum so sha wo mo ahye Western Girls senior high school so mra no meyi nsema no ewo eye asumu fekuo hihye bia ochese mozrami fo nkwada wonum so ewo ho tietia won fa hodie so no was within 14 days wo mehwe no mo fa no ye emrandeli statement da obokrata no abo ho amane ewo hase nom na kokobo bi na ekọ ede ama eye Ghana empanyifo ni titru ne wona woda eye kuayo ho ensem ano no wo kyerese Cote d'Ivoire ene Ghana eba wiase nyina da bakoko ho nsem a wontimi nyi wo makwa emfiri mo na ejina won no ma so pa eba se enyi koko won mo de papapa eba dwama so wiase mu a na European Union no ede kokobo ma wonum se won hwe na wonya won hyehyeye eye anya sai ni chebi edom dodo na se amama ahodo ya omuso eye koko ekuayo no wo mbehwe no mu eto omuso so ase de afri won dibre ya wodi animo de odikan ne otoso mienu Ghana ne Cote d'Ivoire wo wiase nyina koko yomu no wo mu betu o mase akonyento nhwe na wontimi enhyehyɛ wonema eye na Bank of Ghana enso na wonom ekyerese sesi akase de o my Ghana yesi kasem ho ensem no ya de a ekoye pa na Dr. Johnson esiama ya wono eye amrado awada Bank of Ghana no na wode nsem we say tudwa wabra na wono monetary policy committee no enhyiamudie ya na etoso ha eduonu enso no okogina ase na wode sansem we say so etudwa na FDF won na kyerese wonom so eye cereal nuane no ye kyerese wo mu mix nuano adwama so bi te se nku ene eburo mu ayayam ne niema te sasa no ye se ene sa wode wani ekyekye adwama so abehu na enade pa wo bi nku akoto ni titu no mo de po no lightning one no obekọ na ese enade tuetuetuetue ese niema wonom ne mfidi o mo de ye no wo ha waba ho nti o mo de kyekye adwumedie akọ hyehyɛ so de ama santimanto mo ye se adwumedie ne se won hwe na won toto niema ye se be ya bibia so enkofo haw enfama ewo wonsa no dwuma wo yo ede aboa oman ho wei ene sam kakra the daily statement da obokrata na no pay wo de ba adwaman so obrempon di bibeba na meka mampanyina bedi akire ye Vice President Professor Nana Jane Opoku Ajiman asema wode atudwa se se African ni European leaders no wo mo kabom se de be ye bibrima toye ha no de fa na extremism nipa bi omo ye to trustem na etraso no wo metimi etu wo mo se banche wo mo se ba bi edru ne de ano aye de ankasa Luanda Angola ho na adwumedie no ekoso Angola hinkro ho na okogina wo mampanyina nem His Excellency John Dramani Mahama na ode san semi tudwa wo African Union na face European Union shemo kesia ekoso obrempon fa bibrai ma me mikita daily guide wa ha na ene wono na guide ye ewo ahase na daily guide se sane IGP nsem yabo mu na zipline so wa mu dwumadi a na ohene yiri ebomu no me mpese me san ko hobio na afi na makenkan ne nti a eko Vincent Asefua wo kire se NDC aban no wa mu ye twobo aban no daily guide de aba se de nyina sanitary pad no na anwo mkotoye no Vincent Asefua say say sanitary pad na wo mkotoye no wo mati twobo wo ho we daily guide ne de buy nyame na meka nti daily guide asemwa me mpese mekomu nso bebre unya daily guide page 6 ho no ehwa ne butuo na National Service Authority one more scandals are ewo ho a yes binu medisika no yes because court no enshadan kansi so say the court ruling be am no until proven in court that's a competent court of jurisdiction no
na yen be kan say allegedly sa enti yesi ma me gift or ware mensa wadi sika wone say si bantwi wo mu nyina emra na no court a hye say animanim ye gift or ware won fa na dance yen krata nyina emedan court no na court no so nhwe na won ka bi enkosi asem no so pepepe na mame say na wa unim say ya ai electoral commission asem asi ho asem bi assign na akire ba no ese boboba enye easy na ese boboba no efade hu na ni ewa ha daily guide ya de ato adim ha say gbocho say nipa na we de petition ne koye no omo mu ze ku wi printer me akire unyame na maker o wale EC petitioner store printer on interdiction EC petitioner no dia tema onu ko bo obi ni onu ko bra wo no onu yasemu sejesi ya ni wo sere kwa ye nyini influ nyina say printer ko wi ya suspending ni ntia interdicting ni ntia ago ya printer no kra so nya enye ke tenten ni bio idea ni ese ta woto na ko huru afre orumu atete huru tia no atete huru etia woto en wo huru treasure srama ene ese ba so woto ya semu enti just say yenyi electoral commissioner and the deputies mienu nyina di nyina say ni nyina ya printer ko wi aye ya twe na so ya interdict no na unchan kra mo asem no nyum ye mi vindicate umi asa wotua woto o de ma no de hwe na no de afurja bochoi EC petitioner store printer on interdiction and you the investigate say or the share inverted comma store no the share inverted comma it be fan say it is alleged and enti ehonsam no enti unya daily guide no a page 3 ehon no de honsam nyina e de aba na kwan ofa so wi aye ene kwan e fa so che no ene kwan interdiction nyina ba mu no daily guide e de ho nkyeremu nyina de aba wabo mu ha se nti mame ene ba bi o guide ye ndi si ye no mame fa kakra bi mra na fe ye ma etiefo kwan no mo ba mu wi a ye be di dwane ye de dia kan nyina nso atoato so na Ghana Statistical Service ena 2022 Ghana demographic ena fensu so demographic ena health survey small area estimation report no wo mo de aba wo mo so betimi aboa ma ban ye mpuntudwuma bi ye wo nyina so ni padodo a e wo mpotam wa hodo e ho gina ye wo mo ye hwehwemu yi 2022 ete basa dis wo mo bu ho akonta na kire wo mo de aba be pint professor Owusu Kwanche a wo no o hase no no ena dance akrata no edie ena over 3100 basic schools receive STEM kits I no e betimi aboa e wo STEM dwumadie na aboa ma ngomasua nso etimi atumpo meka wo sa ha ye SOMPA 106.5 FM akra ye di nkomo efa Ghana mpumtuo ene nkanko ho de obokrata hodo a eba adwaso no ene ye de amawo trending stories bebre SCR enkomodie bebre aba show bi ase oba bi ase nipa no ya wurepu no se de yo eno so trend story bi aba efa muschem se show bi ase eno so eno se ye wurepu se ye de yo when the program ase no eno so yes police for besom because to be honest with you time and yema ekoso ena titiri ni ba ko bi a omo say friend the tider de ben ya niema wo mo ye nase no maame obrimpo yema tie fo mem na omo ba mu wi ana fe ye de aka to aso e 0260196064 and 0260196065 0260196065 and 0260196064 enti yemedi hu komo na yenhwe isem bi say ba social issues say no the discussion no so nipa no obebusa say lady no obe make allegation and answer bia because assembly say wutimi press charges but say one press charges ene ye ntimi so but so no personally wutimi press charges edi etia said be ye betimi aboa ama enema etimi akoye edi amaye na enema betimi adamti sa when the show no any the sisi ye na dia ya na tan say na mu dia beto social media assembly say wo di beto social media na wase wo ye ahadwene ya no mu nim say ye na odi a trend but basa ankola ni koboso hadwene eti 0260196064 and 0260196065
Hello, me na papa. Be me na me patcho frɛ wo sɛ na free he. Ah, patcho kimpozo ni. Yo, Ken, me patcho yeti o. Yo, me da se mambo about na me chane adwa pa mabono anopai. De me ka se ma me tia NPP server ka ma ka u kama buja go be en ko ponkano. No ma 20 charity APB. So wa je akunyara mai 2028 no re Dr. Mahmoud Bamia because the point there yes ka ku ya de embopo Dr. Mahmoud Bamia and the Dr. I just do that my oh sorry I'm can get piano kai about social media and the program so babu said you na be no get so hey now we because you know that about social media and it's a police force who came out who should go back and because in that way but then I'm going to move almost the absolute okay I got a probably a gun I'm going and we got here near myself no more and I teach up for ya or my more than 1 year 1 month is about time about hospital you want to work for because in 20 for I teach up for much idea 1 year 2 years 3 months there and by it is a much 10 months near only 1 month and a more for teach up for the for your time Tampa will be here at the moment because about people so that but then more and I'm going to Mama Edis Abay again at the Tia Edis Abay at the moment. You never got a piano here and you put here on W how and no Mama Yuma. And all Dr. Mahmoud Bamia 2020 I'm going to talk about it and Dr. Mahmoud Bamia because we are here. Tomo mate that will 5 years. Not a father of the part of the to be some man of after all of the father. Then who popular to and your papa, but it's come with the wrong with that. And let's not pass my phone. It's a form of professor with Gambaro. And it's much Yomuka, but will be interested in the guy that will play. Come on for a Tino Munya, Ghana for your never by. Mate Medas, Miss Medas, 0260 19606 0260 19606 Hello. Hello, good morning. Good morning. Me pacho your froze and free. Pacho your friend Oga Jesus, Adiara, that me kata free SOMPA techima. Yo, SOMPA techima yanko yetio. Yo, ma mo bona mo de sum Ghana ma. Ma me ano kwa manya kwa nye anti ampa le papa ba umia ono ana e ko 33 January delegate mon kan no me tukan ka ampa ma NPP. Ma me chia me papa chia ma mu sa kati Blue East MPP Petros Bako ena Masawood third vice Chiana no play ena incoming regional chairman for Blue East me papa chairman to ma ba bi o bi Chiana no Mame, le paso que a veces, le duma muy, en el Cristo son Islam son pa, que tita for the como uma samkura to kuwa kra kama, e mi kwa den kamo boso, e ma ya so tikura, ye tira mame kata, mame, she mire tire kwam, ye papa mama baba di e kunya, a tita for mo tira dia bosumi dumi, ti bosumi mi ensa, bosumi nkono no afae. I record not that one teacher for one case. Papa is can't buy over that damo or 2 foot to a good money. And if I think I'm here and I am calling some boom, ready Buna soon. That's what teacher for and can come more than I'm not more clinical. I know more we are almost service. Thank you for that. You compare Gina a year compared to the MPP. One prequa. More training college. Malawa, the chum, MPP ban or the ban of the Chiamamo, like a support to make a campaign piano. Just once I was on that down, was I done a dialogue. Once I was here in Musuria. Obey Musuria, Samame, sitting out to a friend of Damotua, the Quanua, until Charan and I would be caught for my nobody from my day, as also. If you are here, Damotua, the pen of my son, I think I for. One of them and a mama Musuria. And Kachi, what do you? Yeah, that's it. Would the abba 0260196064 and a 0260196065. Hello. Good morning. Good morning. Me pacho froze and free.
only point in the Kazanio, Katato went. Yo, a patch you, meet you. Okay, but you was the phone. The lawyer listener for Timpa, but mental, yeah, maybe that's what I made a program here. Or one in what Papa, when you went to Royal and the program. I can make me, I can say. Thinking, said you say, what time, and the budget, the money, the year not saying, the idea of the piano, the airtime. On the other one, yeah, you see, boss, yeah, it's a boss master and a money on the school. And if you must see, almost part of the center, no Kuzia, and Tinama, it is not really able to say, where starting the unit. Oh, come out to a police organ, let me see a kind of in changing. Who ye a year almost a head here. He said, you may pass on my see a more soon as a bar. God is saying in the cost. Arguing. A political party with it. Munama program a back and a Sankana, our country. What are they? And you say, and after the you sit down for your program now. Social media, money, and you on my name, money, title, and it's a time. Oh, you can't say, Ministry say, that is an alcohol program. We share the program, what I say to me now. We shall compass no more, no more senior man. And Tisana will be a program of the Super program of West Hadiano. You see, the ministry, she and you get more. What I say, I did it here. And the free system. Maybe now for your program. Or you can chat and to one. Can say almost sending my things there over more. Or so for your program, I also going to pack a woman. Because will be a god party, no or two god squad. No, which you guys animal. It's a program in the year. And you get my I will say that one year, but a problem. Matthias, meda because I buy we say video at Dabontain video. Eda bonten a obi ne woda wo badwam abonten na ebeda ho forever we no na o sha atade o en wo sha atade but se wo sha apie piano ti se de omu ne ba wo hu se akro ne da because wo your ba se o hinere oba se bibi aka wa wo be hu se bibi aka eti ohun se bibi aka no but now was expecting her say obe push ya now obe bibi e wo mu se omo press wo hodie ba wo gina ho ama akoye de obe ye wie yi one ne boyfriend kra nya issue ne boyfriend ne to an okwan mu kula ma o say de ko social media ne nyina wa hu to be and to be enye no nko with dignity ho animo video bibi asa de wo sitie na me ade ba ko a e wo say ye ebeda o internet so ebeda wa forever enti wie se nyina ehwe say obi fawo e wo bedwam one turn one pushi one piano na me okọ no adwene ben ena na ehye ne tirim ne kwan a ne dressing kura wo de firifie de koye no nso no eno nso kire bibi mo amemfa de waba obrempon hele hello Ajani monie. Ai. Aja yanko. Abenu mabibi. Ai, wachi chinchini. Ai. Wo problem na ko attack. Ya dase. Ama for rashi. Ai, yanko. Ya no pe advance le ne chacha mo. Tampa ko nyesu na mcho na mcho pa example in kami president. Andasa chairman organ can come with I'm chartered law. Also back for you for Canada. And I had your Tafia man. Dunia Montomano. No machine people near from Quenya. Yo, and go back and get you. None of them are taking you. As I did the compound on Mochama or more. What I said. But nearly to another fire. Mochama and Sagana. We have enough for quantity to know why. I just I am the way when we put that end this area. Ajani mo u pe bi ana. Ai. Oh, me got that go I didn't think. Ah, mami ntiwe. Ko enkure ana ni ade na. Komu na enye adwuma ye. Na ka ja wo mso aye nko ko kete bi na wo mso nya kakre. Enti mo onye passion. Oh, mpa yi nyina se yi na Ghana po. Nko pe bi ano. Ana ti say am kana say.
bibi se di tanu ku no ko twemprana akofa sa seminaba what you say and do the nim ntimi confirm sa bresi wa ware allegation na me mate so no correct because who what you say omni man be da kai mu wa da bia what you say think who be papa no man ye papa kai mu na ma be da ndi man o ma yo mu ye na me ma na bia na so ma ya se be yo mu da yo me una no mu no what you say ajani momeda se 0260196064 and 0260196065 hello oba ima anopenya me atum bi enka ono wa pam for ewo studio enka wonso but we the world na be ma na amwako aboaje amekasa PS boy ewo ayensu ano tonse yo na mwako 1 minute na ashase yenko muni aba Bamintia incoming national chairman, you were honorable Buachi Egiako. Many about Minunia Bajatu say, namely the MPP party, the general, the Mina, the Bidata, the Bidata, the Nova party who came and can you have them area and I will bash like you do a little bit more than Samaro, and in Cherry, a complex at the phone. Many about the big air cost our Ganaha, our fear can't say and paying for no. Said democracy in tea. Yedi any boy and what's happening. Many about only Mr. Oko could be a mission school, a hombra, and now be different. And I'm a boy. Then Tina, Mother's bathroom school. Now, no, with a new reading tea or the school in air cocoa, say, I'm trying to any school. School after beer reading beer with the school, our my Ganamua. It's all for the ultimate people be a mass to our school. And Baobadi Anko and Maubano Anko. You can pay for our years and who pay school and then they are boarding school. So, him books. I'll pass a number king kind. Matter is OP. Every year for Omodia. I saw dear our Modia. And to be the they democracy, they be reading. Who can ya mamma any of the care and the schools lost or one balance of all school year. Jensen ye, maybe of how ever be on mine. Fiatra into the net, human rights in tea, and then on mine, and Mebru, and then Maba at our body, a form our body. Because Canon, Nanka, only able to go Amon, no over or the father back and a half, and made a kingdom near the son of our baby, the mamma in the power. But the lady human rights in tea, oh, dear, I had offered the idea near for any essay your culture, any mamma or Benemua. We never may send to Momanum that the air cordon and G or man instead of man today your money. Medasipa Nana Medasi so do I drink Shraba 0260196064 and 0260196065 higher SOMPA 106.5 FM Accra. Hello. Hello. Yes. This is Akosia. Bemena. Wow, this is a concron, a capia phobia because Cantamanto, Sompa Cantamanto, Friday, ye Nimujinamu, one sorry, I made Ruhon near Jinaho. One answerian of Panoa, one answerian of Pana Omarano. I was so bad, Manuman and I shall see that. Pacho meet you. You did come, I'm a mama battle. I'm a focus a Kenya and some time my for a different in any by. Let me prewa, my mentor incoming flag bearer, Dr. Brand a champion. The prewa, my mentor, the papa, watching a japon on every national chairman, I'm a MPP. Papa, we among for an a copa, no years on one, I didn't pay bars of a chairman. Yeah, you can't say no, Papa. Grana, Oba, if you say NBC, the only idiot, Oba, that's the cat. Manager just to cover so and Sapiam Hamid. Moses now Moka electoral commission as I say, any panel or job petition. Now on ground, I think you will and on no, and this petition, I may that's the name of the crowd that between and an answer. Nana, the case after I'm saying, we in yourself, my penny mama, original idea we saw at the electoral commission because electoral commission on your Bonibia, Dana, over here, and this is for the bar, and my Mr. Lotto say,
ye ni bi ene ye fa he na ye koyi na bi hwe so mo be kaya amabisi ene maame president wo poku bibi amankwa asenhan the deputy omo ana na kontokwa wo ena omo ye niema bi ena omo ankasa de saade no ko different from sa maame we die ya man ya wodi ade ko akowia sa ma se bi na ehun hinti na ya suspend you now so di koma man penisi enyina di na no de ni nya sure say your mama obedi saade wo yaki ana de to so nie no ya be throw man peni mama wo sa gana fo bu papa mo call it no communicate no mo sorry any $10 and the petrol cup form and na me so back kan tomato ha na no time na mo say dollar board din bibi akwaso no abe what on a board din kura na koso kan 30 Ghana and na so ya to abe 40 Ghana then no dollar no na e fa so be na also me ko na no time no ye bought 2 cedi and kuma 2 cedi and you 2 cedi and na say the money you will be that to and the baby I call private the Quran and I 1 cedi no and nobody call 2 cedi 5 cedi and that's no better what can say no it is 2028 Miss her delegate no so mum yen na tia hu MPP ni entu sa ba fu we free wona ni omo ba ye no omo ba so be wia yen but discover mate ya ba kantamanto efiada no abehye mo abehye wadwini bebre kantamanto de ya je madwenhye mu views ni nyina live on set eti ubenya opportunity na de da wakoma so bia no waka memfa 3 callers na fe memfa mrewie ne ento so eye 0260196064 and 0260196065 hello yes good morning yes bema ben meshia ni bemena wo fa idea do Santa Maria Santa Maria Sompa yenkwai Amija wo tifo juice Namija wo ba champo ena odise wo bo ache jako said ye tiki no ka se ti akafi akaye papa no ti ni ba bi o ena MP4 na gene ho no hu se ye party no no papa no ni bitini agi party no esi ho ena omko convincing no nbo kai no wa banagina ma wo mo wa amba okoko yes obi ehun se amba onu no bitini agi party no esi wa na wo tu no esi wo se obey e die brele so a ye se delegate ne se de omonto abano e ma papa na omisisi party no ke mai na odi se ngofo amu se wo di petition akọ the so go oya ba ko pe eno petition na ko se electoral commission for yi wo mo every hole na am se ono wa nyi ho se wa bokro no di na okoye sa petition no ana asa wo tua woto na wo kokoye sa petition we sa ni ma we na odi se akopro akokwa me Japan ozo so sa ni ma we su ebi se ne ye ka se delegate no emi du ho no ma yemu papa we mobo na sa ni ma we ya e koso nyina na krono e koso profosika o meji papa ne de o man se wo ye ni party ni ba odi se na ze ya se odi se wo ba wo mi ango fu ya ngata o mo nam asemo o mo kan se wo dumi a ya kire no papa no ka ho bi no am ya kire no na se no kura se papa no ka ho zo dia ele na me bona ba so se se wo no party ba na so aye boni na so do akosi en kire odia na enu sa no ni o ma papa o bi omra no mesisi o ma ne ma ye na ai odi say mi wi na me kono odi say dollar akofo na eniema bo kra na ekoso akusia eniema na odi say hospital pharmacy for eton enu ni nyina bo suru kwa na ko because me kai odi say we odi say diabetes edua satem na namre so na etono 40 cedis ene ko 60 cedis oh ena odi say prostate na TB 7 cedis Syria eton 54 cedis na dora na perform na niema no koso ni emu e kotokombia ene na odi say ato forcing ene ne ngo for we fe o nye hu bibi mai na isia de ekono de edne we pu na namre so mami bia no o kwachi mai na fufu no twa ne cedis ene utwa fufu 15 cedis taponji nam ye twa 30 cedis na niema no bo no ko form ne se Mate, on count so hope I mean for 2 callers 0260196064 and 0260196065. Hello. Good morning. Good morning. Me patch from San Afri free here. Me de wo we SOMPA kwashima. SOMPA kwashima ya bo na bibia boko. Nyango pa dum am akusia. Ye de nyame ase. Mami ntie we. Okay.
me person who say Ghana constitution here no be do mo a say ceremony mean the president ana there be obia betimi at the president ye won hye da ho religion nka ho okay na Christopher be ka say ayi tamawumba o ye ceremony enti o mo mpe na me am ye Christo ni na me menti ase because constitution say be bia say Ghana na esi wo mo no or say Christians want to be president or my mo enti smith softly no akodi na be bi ye pie ho esi ho e dia campaign there e am obi because of obi ceremony to no ye mpene ma na me ye president or my mo na me ti me din ho na menti ase e bi mo say inflation aba from eni ma me mo say anwa abo aba from eni o kuta o person di aben kwan a o kuta 200 is out mean the two before what you are saying mo so e mo na angwa na ya tiso because me anwa kwan ne o kuta angwa na ingredients na na samo ba ko ga esen ko joma na samo ba ko ne bo esen eni to mo be fresh and inflation aba from ya so o angwa no ko top no pe na ade ye no na samo on kuta 40 to 50 don't mean samo and endi and me go for the bonus 5 sleep and the bonus 3 sleep stress me go for 3 and you na see ati angwa so that inflation about for ma na sala mo see $2 so and the na mo de bo mu te mo go na fa mo advance and kisa amu tire o ho ankasa nti mo release kama ne mbele kulum mate me da se memfa de o twa to kra na yemfa enwi hello good morning me patch from sana free Pakaswa. Kaswa SOMPA anope wudi die. Anope mi di. Plain rice. And a plain rice ni stew be. Light soup. Number na na wo light soup nim. Akoko na na wo. Akoko. Yeah. Wudi dintamo anopa esi ano. Wodi kan bowl rice, plain rice ne light soup with chicken. Ghana no the way ni dia no fa wa ri ya o de be fast. Ghana no when di ya be fast no. Me ba cho ma mintie wa dwenche. Wanu be to complete. Me brana so nti me mfa hotel. Me kia o yo. Saturday no. Me bo mi se mo ma tani. Me pe na mamu de pa Saturday wo radio station. The making ya for me because me too mria na ma crazy Saturday ni mre e wo rainbow radio omo bo man pani voice o say tell me amambo ni ti kono one thing here I that say cool ana uprising e be see o my more the ranka example o wie ye no so no say two the crop for no more year to my protect. We almost year no, almost any year because I buy a depot techino and one year the papa. And Saturday you came here in the middle. A walk. We radio. Well, a mambo yes, we all put the match the whole Ghana, who my NGC and I NGC. And no more me toy. Na wo NDC ni ana NDC no ba kwakoto me dia me ni ye enti se no mani nkoyi a ma me momien ka no kore no na me hu especially the show to na me ta demu a na me ye mu ahye ni na me pita me ho se omo da nkofo store anim e wo kaneshi mokola malamata omo ye den Push ya mi bisa me hono no enti no amamu ha cost no enye ni for ba ko dia o ye nyina ye dia enti no kura ne da ho na bi wo ho na nya ye nka ye dia for so dia o ma di o mani so
mate mesome dase ye chia kasoa fo nyina next year ye be hwese kasoa yenso ye beba edi sompa obi bas no e be fa ho aba na Pepsodent Chako na Pepsodent Hebansa na ye de mo greetings no beba wo mo di wo birthday no ye de beba no Pepsodent Chako na Pepsodent Herbal toothpaste ene ye kamfo de ama wo sa no perfect chuchu wo de chuchu se na se wa anya wo se abro wo se mu beda ho yie papa no anya kokoduro na watimi de asere etore be wo didi wi na bia kwa keka wo simu ne ade a eti Pepsodent Chako no so natural charcoal lemon mint and a zinc and yaka boom and a Pepsodent herbal extract no ye de herbal extract and a green tea no ye Pepsodent herbal toothpaste nemum de womu no e green tea and a herbal extract and ye de awo no nti enubuna ne ha ma no ne yakeka de asie ni eti ma wo sen ye fe ma wo sen enkoyie every small malt ti kan netimi sere wa kokodrom Ebra Pepsodent Chako and a Pepsodent Herbal toothpaste no wodi chuchu wo sen abrebia no obrempon ensuo de obi anim se kasa natural mineral water no doubt se ubetimi anya ahoden na nipadua no atimi adaso na manfo nim se nsuo wonom a nourish wo skin ma wo skin obi wo pese ne skin ye fe but onum nsuo bebre aduane nko ana wodi didi se wonum nsuo na edru level bia bo se wo junso nani no eya yeti se fita kakra enye obi wo ne junso ye yellow ya de nko te se sompa color se color na ye red and yellow eti obi wo ne junso no te se sompa color yellow no sompa colors ni ye two eya red ni yellow akokwa strade and white. Obey somebody. Now, would you Junsa? Or Junsa never yellow to say some pacala. Oh, and yeah, no musu. I'm fine, Junsa, Messiah color. Yampes Adian. And fine, Junsa, Messiah color. Men Junsa some pacala, and you say. Ukwada, and you saw some pakala. Every day. Juice of fita. The color no fita wom, white wom. I don't know how to yellow. And then what is that? I don't know how to yellow. Your person for white no. Pedi and you be for red. Na say red dey no wu. Your person be for yellow no. Your person be for yellow. Obi an for the juice on for white no. For white no. For white no. Eno na ye. Ya no din na yi. White na na ye. White no an ye. Ya no muso kama. Kasa na chami no. White no na do so wom. Mo ye studio ha. White ni bebre. Ye pesa of white. Say wo page papa follow social media. Eye SOMPA 106.5 FM Accra. A platform obaso bibia ho everything news papa ubenya news headlines wo motivational messages wo and some cause entertainment wo just a page we umpe we na enfa na ase wonenam na hwehwe nkrofo mako show ase a omo edi bone debi ebra SOMPA 106.5 FM Accra na like page no na share tidabia no wo dem kama etikasa na chami no water na Kasaloma Ventures a omo ewo Taifa Bok Hospital echi wona na wo de wani a kire wo frɛ wo mo ewo 0206469430 0206469430 nti we dey endpoint homeopathy clinic me dey na be share newspaper nti me ka kire say wonye the need for me body na ona wate ase enti endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuatin alternative medicine ayaresa papa wonim say homeopathy no mo the root cause of the disease and omo eba nerves ene tissues na woni pedua mu no a eno na moja na ntini no ene na mu no Wama bi wo mu peba homeopathy wamo ya de more than 17 years and Dr. Dubuatin the endpoint homeopathy clinic baye a wodi aba baye adwumanti emma wodofo bi nyadre no wadampa so no wabubu emma wo bi enkasa ne nerves no mfumso bi aba ho enna ne tissue no na cells no o da bi bra endpoint homeopathy clinic na as part of ne corporate social responsibility no emma ne memma mutimi betwa scan for free oba obetimi akotwa scan no wa hye wa wodie nim enna be man so obetimi akwa hye no wa hye wo be man
mu hu se bia prostate no edayie bibia da ba bia da na eno ye endpoint homeopathy clinic Dr. Duboaten to nsafro sebra na wo Kumasi a eye kronoma boahi e wo Kumasi e na wo nkran han so spente se kwan so ba bia friend shell signboard ne ho no a e na se wo Tema community 22 ko wa na so hotel no ebe no ho endpoint homeopathy clinic latest research based homeopathy treatment e no de adwuma ene obi obefra ne ho homeopathy clinic na betimi akọ say nya endpoint there because I hold your endpoint no your endpoint when it comes to diseases your endpoint chese udru ha wapem ebi ne animu na ebi ne akire yaresemu alpha and omega say your low sperm count wa ebe high sperm count say your premature ejaculation ebe mature ejaculation edin kakraka say na bema aya abatos around your neck and Mr 30 seconds da bia na wo yirbu afu e say trokan na wo ye no wompem eti uko endpoint ya na ma wonuro emema na wo mu low sperm count na wo mu nim say etore bia na wo mu hawo na yire nwo say na ye ono endpoint and na more than 17 years o ma ye hu say ye fra yare bi a low sperm count a endpoint na ma ye tie na bebre nim say ye fra yare bi a low sperm count chese nkwamwa no nkwamwa enkwamwa no abofem enkwamwa no awo mbema no ensuomu no bi aye mmere na bebre nim se friend low sperm count endpoint na more than 17 years obeka asa edi no eti ho de wosane se te en o nkwamwa no ahode bebam sesi a ama ebe kakrakra wo yire kra Jesus apa wo chew ono a ono asa ka se we de ayento boase me anam ka sa me pe we de wa mana bruso so for be mena ne you have at the endpoint homeopathy clinic Dr. Duboaten sebra physiotherapy ne massage no mo kan nyina bom no mo de aye ho dwo mo lab technologists and afi so wo mo ewo radiologists wo honti yare ne yesa wudu ayare sabia wudu ne atam no de amada bi ye be hu tora bi kra na wo yare bebrebe na metie me no na bibi eye root cause ne bibi sa root cause no ene ye hwehwe frɛ wo fra we nya receptionist ne befa wo enye sabia nurse ne befa wo Dr. Duboaten no a endpoint homeopathy clinic ye ne de no na befa o friend no na befa 0244867068 0244867068 and 0274234321 0274234321 endpoint homeopathy clinic wa yare sapapa eno na obahema hajia special local food sankasa nuane ebeto ye nanom buchi aso no ene empodie ya ma metoso no ya ye no an kama nuane no ne ne ma proper ne ye de no hacho atomic kwan so ben transition bo modern a na ene no nto kese abedin to na wo ya wadeje yie anase bi afa hwedwumedie bi ensafo akokomu ye nhwemudie bi mo pe obi ama na no aduane papa ya chese be ka se de amamudie a na hajia special local food pacha no pe ya no wa ye krado nti wo yi wadwuma ensuro akire eno ane se wo friend number we say na watimi abre obi anase wo ne no be kasa na mo hia no mo ho kwan ya befa so a obetoto nema ede amamo hajia number ne 0246 359921 0246359921 aduane pafie de hajia special local foods mami wie ene na ye koyam vita fi se onim se yam vita de esa akoda bia didi akoda no a waye exclusive breastfeeding na wie busumi nsia no wo pe aduane bia ma na di obedi ne kama na yam vita a promasidor for dia badwaso ete no pe wutie Ghana today was SOMPA 106.5 FM akra na wa hye nso se wo ba no menka se me ba ne mpa aduane de enti akasa wo ba ne mpa aduane ne se wo ma ne yam vita wo ba tan so se wo ba ne di ya na wankasa na wo homete eti yam vita no ye good nutrition for a great start no and strong start no na wo de yama wo ba no eti nyamwa se FDA agya to mu yam vita good nutrition for a strong start we no wo betimi anya flavors na say rice wheat and say maize na no de ma wo ba no utimi sa koda ne didi a wa ye tokom kama da bia na wo ba na ye fe na wo ba na ye kama we nso mepe akoda na wo ya say yam vita e nso so mepe eti yam vita papa bi I know promasidor for wo mo adawroma nutrivin ne wo mo no 16 essential vitamins and minerals wo ebiti say zinc iron and calcium eti yam vita promasidor ye damo se aduane bi ba na wote se efri promasidor na oda na wada na say ya ye ba be komi wi mebama obrempo aka ho asam ye ba be ko kanashi ye ko kanashi ye mamu bi dome ye twitwa twisko ni bi mamu nyina ye promasidor na kantamanto de he mo bebo twisko amamu kra be fono mo enti yam vita aduane no na wo batan bia ye kamfo de na make say ukodwa so na wo pe quality food products
eye de free Promasido wonye hu se brand ne ye Promasido pe no ano no obi anto ye fe na busua nchemfa abusua duane eti Yamvita na fama wo ba no wa ye exclusive breastfeeding no afi no o pese wo ma na duane no ma ne Yamvita rice wheat anase maize anase de kaka ho ni nyina bi na beboa ma wo ba no so eti me aye kama obrimpo yabo yabakantamanto abusia se unnim ni a ye de aba no a eye ba se tenten wie adwumayefo nyina wo mbi achade nyina wo mu bi mo ena baas no yesi yemfa battery no nhemu na ye sparke yemfa ki nhemu sparke yebepia nti ye push it na ho say ye kura na ye duru dwomu a yetimi bo ye nsese ne nkrofo se na no medu kantamanto mo se mo be fa ha nyina ye se mo se na nkrofo bo mo fa tokrom ha o kakra na mo se da bi ye ba ye ba ne pabne so ye ba ye the sponsors ba ye nyom no a ye ba ne pabne so ene ye ba nso ye be chaade eti ye nkwa ye manti ye ba ye the Leicester Ghana Limited biti say yas to pay in the brush beverages ye do mbeba Promasido ebe bonense no asa ma wo drink Twisco 21st de nimfidie ba ye screening amawa so ba 21st clinic be free health screening eti e de ne abebo ho ase ketua bi ase munim de mu ye bi debi ye mpetokrum debi ye nyanketo ye ya akesesem o ye no ye akesesem if say ye nyankopon no ye akesesem we serve a great God eti yeso so ye akesesem o papa de blessed mo ai na o ma men so de inshira mo ni na ye inshira mo ene o hine yire ene de mu no ai wo papa de blessed o ma men so de inshira na o ba tampa so de inshira e de mbiem na ehia ana obo ade na nkasa nso e de great na ne man bi nso so ye great obo ade great na sompa akra ye say ye ba kantamanto ne abaye troka na ne ba de obrempon da bi ye ba ye hihye e say so train no ya hihye ne tenten and then ye gift bag I a good gift table so and also ye chade ye see and ye chade ye see and ye chade ye see na so wo hene yire ete baasi mu a now the ne ba kantamanto a wo se me kwape popotwa bi I tokro bi mu da bi ya ba ne problem so for the way and for the aje wa akode and for the how okode papa bi makohia na wo tu aba wo su okode ne mfa ne ntaban ne nkamom sei na won fa nko se tokrom ye nyameti ase na Esquire Adwo Asare wo montene nka na won wo Esquire o ajajajajaja wo ba montene nka odi ehwe me nka kura nkwa akiri ansa na wo ba tampa mia mi ginam akosua ago aboaje akosua nshira ubetimi afre no akosua nshira anade nyame yeshira no ne ye ba oba tampa wo se me se tokrom wono na se nanum ana wo yidi ama wo bi na won fa ngo se tokrom na obeda yidi ama wo ayi ekunafo kro mo kantamanto me cha mo ntoma mo eti se wo kantamanto na wo ye oba kunani a efia dabra me cha ntoma na ma fix me mentoma na aka ni nyina mede ni nyina ekocha wo mo kantamanto toma na aka mede ni nyina akocha wo mo kantamanto enti ano ye ntime mfa nhye popo debi eti esi e benti wo mo ba na mo na me ka de enchin so de enchin no mo mbram se ne ye wo ho ayefo ni ye be ware kantamanto fo ye ba ye ase ye be ware wo ye se carpet nyina wo dwom very well because ye be ware wo se twere ne se ye se green carpet na se evergreen da bia no wo ye green na ye boot near the sponsors na gugu na 21st clinic wono so anya ne two boot no se ho na we shaha na Twisco sama breakfast na Promasido o se say kantamanto ni speakers you bom sompa ma me hwade o e media grow twere ne se wo bi nso kanea emfa mpass da bi denti na sompa ye kanea ne de ko mpass we are like a city set on a hill we cannot be hidden fantastic sompa Accra ye city set on a hill we cannot be hidden eti ye ba ne pabene so it is out say sompa say woni makobusa domefo ya ba o say na mo ko na me say dom say de musi bi hye mu hu die ne nim say mo ha for 1 week na say da komponi da ko no na ko busa kanashifo won be ka kire kanashi lorry park ho kanashifo ba do me bebusa aye enti kantamanto fo na no awro bon kwasi boaten ba kantamanto ba kanashi oba he was he enam se hye na ne kantamanto de mo no de mama ya kwa mama ya mo canopy
Babut ndi omo no e ho no omo abo omo aka no pibi eti wotete enye yie e na ho no space no omo de ma ye bo canopy enye yie eti afom canopy ne sa ba wo yi canopy ni free mu a de girejina ho eba branding dia want to SOMPA Accra. You think say we dey play? Eba branding na SOMPA Accra want to hear. Very well. Ye ba ne pabne so. Eti kwabrane obrempon. Young toothpaste ne brush adawroma. Mame, om se me bodin no mi jabako. De she da de te. Alaji Abubare. Alaji Siatika. Alaji SOMPA Obi Bas. Triple A my. Ejapia. APAM Dada. Wejina ho to you alive. ABENA ADEPA KWOFIE. 95 a.m. to 7 p.m. Yeah, Page Studio ni Freedom. Green Hill Street and Watermelon Street. Fantastic. And ya babi diabesi jum. Eti program sin nyina no pabesi enumre be ni nyina afri ho. E wan ye bedidi, e wan ye be bibia. Akopim say adumrani mo pon na mo kona afi ne ensu ye beko. Na afi ye ko mo wi ani ensu ko. Eti SOMPA Obi Bas ya bo ya ba. Say wo pesa wo be partner with us no answer wo be free 054 754 8538 054 754 8538 na wodem na time eba misha edro na no so mepe na time on so de na anim se no hene yire time eba misha edro na ma se kaye koye adwuma yi wo se me yare male wo se me yale Mintimi ne matoba asa awodeme ntimi keka ho na me sorry ye na me honam eye me ya maposo mabatwe ne mabasa etutume time time Dr. Tafija opambo be ma ne diaba time heba me betimi aboa ayaresa papa se obi wa ha obrempon ne sika aba no wo se manu mu ato ene peska ne ye de dia abayisam no hia wa na oni motie sika ba dia asmanu mu wo sika ni ho de da bia na komdo sika ba asemenye skai me kono aduane bia wo kono aduane onya time onya huru time ka beti bia dia bo wonsam amo hu se nyame ye odo ono akura be frefre enti time heba Mr. Drone ne ye kan former Dr. Tafija ne nana ena ejana brane hama ena oye ne kama eti wunya frɛ no 0244417669 na wodem 0244417669 na no 0244417669 time heba Mr. Drone malaria wonu mu ato honam ye woya ebe ye ho adwuma na aboawo ama bibia akoso kama nti we nnwumaku a ebo ye chidom amede Ghana Today bremona obrimpanza ne ye kono ma mefa futuo yi ma wo amedi eja ye tiefo kwan se shawo ho so wo bufuom shawo ho so wo bufuom shawo ho so e wo bufuom wo hu ade asusuma na nye wahi e ma ho mpopo wo hu ade asusuma okokomra soro wo hu ade asusu na wo gi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  da bia wo de sayade okay ada woni mo nyam the day of your manifestations a wo koko fon no ebegu woni mo ase ampa sa wo koko basa na begu woni mo ase bible ankasa me yebumfo se me yebumfo me mo me yam ebone aho ade e kire se wo ye mature ene se wo hu bibia wo mpe na wo betim wo nya reactive wo be ye responsive you will not be reactive but you will be responsive responsiveness ade na me hu ye no Sabre said ye me kukusi wasro me bie ma no a mesaya de okay eti ma me imagine because the moment our emotions were high no wo logic enye adwuma when your emotions are high your logic is low okay say what think I was so gidigidi a wadwene enye adwuma eti ade bia wo be ye bia enye wadwene enye nyansa na wo be ye jimi ade be wie no anu ho ade a wo be nu ho nko na wo be ye eti e be so anytime bia wo bu befu no e kire we emotions abasro men react he kama no to wo pa pie ye die se wo ye bia because say atenka ne basro de wo be ye biara wo be nu ho ida say wo de be say ade ida say wo de be hire ade ida say wo de pa bi be bow ida say wo ware ye bi begu ida say adwuma me ye be yi wadi correct ya wakoma ho adwuma sa wonim sa wo problem sa wo hu ade anema ankose de wusi pe no ananse se de expectations are not met se de na wusi hwa ade wo anya ne sa ana obi anya ade se de wusi pe na ye wahi na ho no a ubufu basabasa tenase ne ye ho adwuma se da bi ade we anya wan hwe be se me e be se me eti se
menya responsive menya reactive no ene say ade ne ba ya na wa ye bibi ene che say we reactive responsive ne say magene hu say ade we me problem eniema we anyway ha me it next time ni me hu a me nkasa okay me chen so be 30 minutes ahwe ade amma me emotions na kofom na magene aye adwuma obi enu wa wogina na tenka so de ye bibi ewie ni yie atenka wogina so eware a egu wani mo ase ebi se wamfa nyansa ka ho ya atenka edi nyansa ka ho na ma wo take decision atenka nko amu abufuo mu de yade a wo hyede yade atenka nko amu wamfa nyansa wodwuma bi bo atenka nko amu relationship papa bi ehrewo se de tira bokoto no eti e be se Bible say ma ubunfu ne mo manya bone check wo ho de bia me kasa ho e say sometime wa wo ne wo ho e friend self introspection e say wa wo tena se busa ho say what is wrong with me o hwehwe wo mu mo sa wa wo ye wo ho aduru a wo hia say wo bi ba mu aduru anom eti wo ye wo ho aduru tena se na frɛ wuti ne wo hwene ne wani ne wo esophagus ne wo kidneys ne wo ne lungs ne na say yentena se because ya na ho na ye free ba na wo say free wo mu mo se mo tena se hey tena se ada na hu ade na ho pu checheche wo problem ne say ada na ensay ya na wo pese wo wo to say ada na wo kasa bu sa ada na wo bufu ntentem sa akoma no ada na hu ade na ankoyi amawo a na wo ho pupu sa ntimi nhye wo ho so wo problem ye de ai afa wo tena se a wo lungs no ene won konkro na ti wo mu na mbeka sa kire wo say every say wonyini you are a baby omo abeka kire wo usa omeka kire so usa wonyini na de ntia mana ba sa ne say eya na wo pese da bia nkrofo ye ne wo pe secret no omeka kire wo on konkro no ti wo de wo invite wo lungs no kidneys no ne intestines ne esophagus no o eye ne wuti ne wona na munya tenase bia na wasa ka kire won konkro so no so mra bi okay na wo mu be ye meeting ono me yetemuafo ma wo ne unipadua na mote ho no spirit soul and body no ene wo no na bu sound ade na me hu ade sei pe na me bu afu yi omo be kan kire say fi say wo pese da bia nipa ye ne wo pe wo ye selfish wo ye pese me nkomunya o me kan kire wo ananso me kan kire wo say ye wo se wo nim nyansa sin obi a ho kwakwa na nse etu obi ejimi gise wo nko a omo be kan kire wo enu nti na hu ade na abu afu no de ntia hu ade abu afu no se da bia wo expect say nipa bi nye sei enti ma ne fa ha enye se ye mobra sa hu se wo na wo hye bonkom obi nso be hye nifa eye nipa enokre ana se wo pe wa de e wo bonkom anu nche se obi apa na de bonkom wo pe yellow me pe red ampa ade ntina se chincha mefa wo yellow enti me mpa wo yellow nti wo so nte wo ase na se wo anu ntina ma da bia hu ade na wo ho popo no wonya mature you are a baby adentina wo yire ka kire wo say by 6 am no wi aduane wo bedru ye no 7 no onwie pipi ene me ni na abuafu e kire se wo ni abotre e bi so efise nka wo busa na nka oba no be ka kire wo say ena me bre yansa na me nya ka ba wantie ba Bible say in all that get understanding sheshe dientia e man nipa no cheye amido na se me ka kire wo say nka 6 am 6 pm na aduane na ye ready na adentina abo 7 afa na wo wi aduane no akire wo mu medo me ba empo na me yare ba wo pese me nkomunya no enti no wo de wo bedie no enumere ne se ena na hia eti wo anya nyansa emusa ne se die enti na aduane eti wo ya bu fa ai aduane na chede do me ni oba na be ka bibi kra me ni umpenchire mu bia because the bia pese ne makọ se de wusi pe no eti ma relationship ye den obi anu wo relationship mu obre if say we insecure man or insecure woman and we are selfish when you mature because things must always go your way there be an man konko na nim nyansa repository of wisdom konko na nyansa wo tirim wo kan sama ma obi anka bi eti say wo jimi kro bi nka nche say wo jimi so wo mo say wo nim say wo nim bibia to ya de na nya na obi a hyew eti to be say wo busa ho say die enti na de ketua bi na wa ye ho meeting next time ho yare eti next time no na wabu say okay so next time no me ba no me ka chen say onhuru nkukuom anopa no say me duru na say onhuru nkukuom ma me dey na wa eno ne friend responsive no wa strategize it okay na wa strategize it because by all me so be ba beto sakura na onhuru nkukuom da ko obesi eti say me hu a me dey na fe wo strategize na wo plan me friend me yire na so amfa na me bu ofu gigigi ba me tena say me hu say oh ebetimi abase wo dware phone me no e be kra phone me no e betimi abase wo office wo yemi
apam obrimpo fa cheme obrimpo no hene yeti radio so ye kasa wo frem ya benyame da bi eti ade ntina frem ni wanyame aso buafo ade na frem wo hene ida na wanyana aso buafo eti wo de wo nti da biafo ne nana so ho da bi me ye adwuma eti se nipa na amfa eye issue na mfrɛ wo amfa me frɛ na wo koko wo nya mature wo ye baby wa kwada na Paul so ka say me ya kwada na me ye nkwada asam but say me nyiri grow up. Grow. You are such a baby. Grow up. You get irritated easily. Relationship den obi anu ko relationship mu a den. Asene ne ho asene ho a wonnim bibia se obi akonkonti wo pride. Obi anu ko relationship mu obre. There bia wo whims and caprices. Obi anya de wo nko an wo pe. Da bi yenye ne sa. Enti yenye ye hu meeting na ehu se wo obi a ade ye wo hintentem. Obufu ntentem a what's a baby mechano or baby? Aka 6 months, ama bema makoye wedding or free bema na bema namfa. O susu se. And no that you can want some assumptions and that you make one it be next week. Say susu se. The bia ya wrong no. O susu se. Or bema na buy no born assume or born assume no say. Where the normal cancel no. Awari we die. Na ye nyang worry mpo de wabo masumi. Ni ebe worry. O de kwanta be hwemetri. And obi Obrempon ya pon. Oh, and obi afa ne kwan. Enti mesre de medija wo no se wo yo ade bia hu ama wo bufu no jitu mansa me make excuses ene number 1 accept it first there be me kokonye because obi wa sa na metie ene he wonum guase beba sa na metie no da kubi emre bi mesanka na wa ha owura bi tene car Land Cruiser na moto rider bi ede ne car ne be born nchen wo ye mema na wo kokoba no mo hu pucheche wo sifri ne kam wo bo akona so makwanto wa no wuye enti me kokonya na me de bibufu a e chen tsunami wo de bon ho samra ne wo fom bonche beba wo de guase beba wo be top ko prison ko hwe nipa mo go prison dodo na it was anger koko abufuo anger eye more wo konsa one prison akoye wo interview dodo na me bufu ye na me bo no to no wuye ena me ba fie me yire ne me ye argument ena me hye na so no wuye na me kru yade na me de ade bo ne tirim ena wuye me ba wo de kotie anger. Why? Because you did not accept to say enye jitum say enye if you say one nya ntum say wo yare wo nya yare sa eti no the first thing jitum number 2 tenase na your self introspection okay say next time no me ba na me yire ebi aduana na wonwie me ba no nkuko no wonhuru mu anase me kunu me frɛ no wanfa e de ntiase na me hia e be ma me hu say oh na say nipa de ensa akola de enye bibia na oba ne pepepe no wo ho wo che no say still na da bia ne sa na tia pemoa okay penchechi ne tie okay de to so biem ka kire nyame se wo moa because nyame wo abotre sin obi a onyame wo abotre sin obi a de bia wo pe no nyame wo bi okay sa wo pa abotre nyame wo bi sa wo pencheso a nyame wo bi sa wo share the fruit of the spirit Galatians chapter 5 verse 22 aye wo ho de wo pe bia nyame wo bi sa wo pese wo obi a wotimi odin na pese wo ye papa nyame wo ye papa si wo ye good ne mercy endureth forever ade bia wo pe wo pasumdwe anyame wo bi wo pe ni je bibia wo pe bia ebi wo Yesu mu busa no se me pese me nya abotra te selfie se me kura me yedi boyeni no wanya me ho abotra ko me se besesan ye me besesan ye kura nhada nko yie bia so still na wo hange me ho ma me wabotra ni bi na me nya sa abotra ni wo me kunu ho me nya sa abotra ni wo me yere ho na me nya sa abotra ni wo me ma ho me nya sa abotra ni wo madwuma yefo ho enti sa da bia wo be ya dia wo be regret it. Ube you obi di we because one nyene ho na yi nipa na di we nipa na di we reche na be say na say nipa na nka ho wonfa so ba na we na di awie ebufuo mu because you did not sit down to think because we nipa nyam from so obi wo ha ya na wo ye no ho te say dia nipa mfom na mum say nipa no repeatedly or yet what was so no dabi wo ya mo eboapa ye wa shada then you take action but in yes first yi na yes you move da bia wo be hire wade nipa bia nyame asoma mo so mo meboa wo no wo beto wo ma twere fise woni kokko woni nipa ho abotre you can endure people's weaknesses and their mistakes che ba ya na kokko so da bia wo ye reactive da bia wo take decision e de wo ha obre wo eti eno ne de medija ye tiefo ne en sorry so na ye na nyame ase nyame adomo a ye beto so e wo kantamanto okre abrenpon wasme twato ma me waka ne nyina e da se yankopon hira amen ene ni awahwere ne no wanya no be ye se
epoano anwea amen na wonhwie ngu apampam so o se de ode ma no okoso atre ena de omoa no okoso amoa enam se da bia de yenya ye de manti da bia odi bi ka ho enti na nyansa na nsada nyame no so ono ye nyansa hene ti da bia so tra na ase na o ma obi ti na me se de wo pe bi obi we read James 1:5 so obi lack wisdom o musame mema ni bi ti nyansa na wo hia no ko busa nyame maame won fa bi nka ho amen misom wonye o sa be amen na wo ma wiase nyina nya wo so mfa so amen yo mi jitum adekye so ya na o ba na wo kakra na o de beba o me so o de mayen no wo de o mfa so mpa akyede ne so so mpa akyede no mfa so mayen be fine pa enene ya watie no to ho collection oyine maame ebra na me read messages kakra do systematic press wa mention SOMPA Accra platform. I mention individual bia wo SOMPA FM Accra. With a video. Hey, I want to runs for us in my early days in Accra. And then somebody across through my early days in Accra. It's a partner runs for the next now. Also, I don't know what port to. Should shoot in there, yes. One on yes, be or when your mama can't add the material, no. The quality of the material. Quality no. Mamma can nylon no. But quality no. So Marco so much idea. My early days in Accra. The quality of the up and down. What's in a BBA sheye? Never job, I for a yeah, me con nylon material. Yenua Bertrand ni a J Kreku. Or say or free Tema Newtown or the Chiana and Chiano. Or see evaluation of the minority MP suggests that the NDC has selected individuals who lack the ability to contribute meaningfully to parliamentary debate. So what trying to and I knew Mensa Pillar 2 or say AKGBC give Baumi another chance or say Nana Konadua Jiman Rawlings Mama rest in peace Nyankopon Emfa Wonsie. Ena nana mensa cable bafo so say good morning ebusuan for me feel mo pa teacher Kudjo Tepenyina susu was the NDC government has failed because teachers PDA and digital allowances have not been paid this month. Ena yenua Yakubu die Don Bote offenso Kaira yeah and on also the about say keep up the good work. Was President Mahama, you do all great work done. NDC no size. Enti anopa ide. Wuni abakusi agwabo. Jubeti mi afrema kusenshira. Oprimpona na ku ampoma ohine ire aberwetia. Ena muti yenkan enei na ye sorry sono. Ye kamu se ochina ya ankasa ye nua ba ohine ni obeba be pie nkran ha enne. Ba obe pie Eastern region but echina owa ha. Enti anopa ne no ya anopa ye wie paper review ne be bonkomo. Oba women's program bi. Na makache nsenka wo efiada no ha padi anka omra kantamanto enti ochina ene ohine ni ebetwetwe enkomo enti kosoti SOMPA 106.5 FM Accra yare mu nyina ase